Hello pelok pejor kumnu pilong ngatrai pi sa iklan hi pelok te pelok mentang hakne ke video nya pule gi komen jong pi mo gitu ki ba pi jo komen yang gitu ki video ki por bangun shwa te mentang ngalapi ngalasin gitu ki komen jong pi ngala de lupa po kane ke diary jonga te seso bape hadu bakut kane ke video mentah kalau ke entertainment bha ngan pule ya gitu komen jong phi ngan khot ya ki kate nya phi apa kane ke video bat ka tengah jonga ka kurim jonga ke tengah ne kum nu ki ong na kasi ngerti berten kum nu ki ong ke kurim ni ki pendakitin penar tingi ong kurim Kira tengah tengah josnya ong nga ju yo sam suat itu ong ke tengah to ngin aku le ke komen mo kejing shit sini te perlok pe ke benengkong mo ngai pule shwa komen i ba ne ikong ne mp diak taslim mo payu yo kurinti taslim mo yo kurinti taslim yo kurinti na taslim mo yo kurinti Islam ro gurib ni. kanus nem Ladan hi si Slim tam snem kunta. datam snem no datam snem yang te yang baik bun ki wong nga buri mi ka kurim mi pile rang man pen iya kurim nga pim lo wong ki nga surum pi pen yo kurim pi ar to te perlok nga surum to slim ni ko au pen yo kurim po video jonga te jo yo por ko wan ka video te perkhat la tu ni sa mat te kalau em lang ga nga po blog mo kami ni jing kali jo pi sen sitiao ngan ai ki jupap mo kesing saja na kesing blay ngan jupap ki komen jo pi la pi komen yang ala pi ai ki kali po ka video junga te ya kasmat ka ar komen i syo kwai mo so kwai pia don pun kat nongon pun nongon ya kan nongon pia don pun kan nongon Danjiro. Danjiro kamut zero impu im don kom vlog komen i Regina Nongsage so Sewon Ithau pi kamut ki jaga sa jong ni Ithau yong i to i sa isha po Asam Barak Valley untuk stay sa upper Assam lower Assam mo isa is po Barak Valley lately di district kachar ko ngoi halakan di jadi ni ke besai kut ika to ke Barak Valley ke district kachar te nasor kachar te dang cungai yung i headquarter ke kachar to ke Silchar mo ke Silchar city dan Silchar siung itu so ne 10 kilometer dan by keriwan kahap ko do anu nte bilai wan de ars parangka to kabay kali kan syong do ars parangka na solor Silchar tu sing yungi to yang ini ya mat to show number 4 Ribajanai Umsong ba fi kerting kumno kerting jonga te ushan short form ladengi ong kerting original jonga te kershan kerting jonga te ngabu ke short shan te kong sipan kerting jonga Kerteng mga dei latib hi. kam latip Aku tu ke video. ke video Latib upload. oh te kini te bun kiba thamai ki audience te Kerteng junga dei Anissa Tariang. tariang te komen iba Helbat Mariam Phi Repentor Phi Don Pung
don pung dok khamo ne bunu oi men shua ni jore pintar te mentapat te nim rep sure te ki pung ki don he ngan sub EP hadin mo sna ka pang ka video pang ka EP te komen sei kong Risa lapasang naga kalmo cha payu shnangki aha untuk naga khal naga thol kanaga khal kawi kanaga thol kawi mah ke komen sei simsuk simsuk khmdiat simsuk khmdiat yong ki ikli kade kajaka jongphi ne ba kane oi kajaka jongi tambangi syong po ka forest po ka sorkar forest te oi ki forkis ka jongi kli sei badu lengkoi kumno bro visa stu bun em ki kasi bun em ki kasi chine Te hoai don bun ki khasi khamtam ki biri ki basa na than pan usla. Don bun ba ki khasi. Bum mangaru ngade ke kun khasi na po than pan usla. pale pai i Tama ngala klet ba kun khasi. kelei nang ban keren ken yer tu ken Tin kendriang. kriam namar ba ipa jong i ide ibana po pen ursla kriam Po pan usla khongji ipa panya nong ni Hmm. panya jong nga te i khongji che jong panya jong Khongji ma. keren dak tin kriam pang hangne don ki subscriber ni ki viewers jong ki bedina po kriam te discuss prama phi kali sai nang no kriam Te kumno pia sai yaklan hi. Non khabar subar pisata. non khobor sobor pis to te komen sai don keting riong sinu em tu i thau ne bro ini thau to hap ki spo asam Barak Valley untuk stay para sam go hati ni hap rekwa piu wan shni ha wan pia cross pikaga latashara malidor rekwa wan nai tele ye pi na haflong ye pi wan noagau guwahati tai ki ikarut umraso itu ye pi wan na west jentiano tu hap go te ki population sini kamu kali peneulong kamu kali population sini kadon hantu nu arlak ukasi jongi ne po sampara population jong kasi jong ladengi calculate ladengi hilang baro pat kami kalia te no kasi po maliki kalia udon kan no lailak ne kanu ngalaklat ada kalai lagu te bat ni ki bedon sipo para beli arlak ton te kambun ma Andre wat mangi la shong sipo asam utang banin klet ekten kasi ni tren ba ingger sang ni persang bat ngkan ekten kasi ma te blog komen sei don keteng rai komen yong kurip me Ada ong menne. Ade kajai teriang. kur teriang te komen sei welcome cermang yong dekarmo penarmo bro kurimi ada karmo penarmo oh mapi de i kasine i dokar mapi tu imami Ngamput dekar lah. dokarne ponar kasi Deka penar jengtia pajunga tu si. penar jengtia ikasi penar kiwar kibhoj kiwan nabaro nakwehi keliti kidi khar kidi ngitang ka kasi kimtit penar kiwar koy kidi penar kiwar
kita kena kita kasih community ada kali yang kasih ni mejo dia mencuba biki kasih jadi yang kiki penar ki war iboy kinti gitu kita kena kebasi siap the last question ikerting love alone wins kali ketu ka channel warim yang wide ko ketu ka channel warim yang nga to ada cha demonetize ko te live na den video live yang monetization te community guidelines strike le em ko po channel junga da kata de remove ka sedang yang poro satu nadis tebal te natrayo engu yu blai gajing sport jong pi yo biang tu channel yo monetize biang ka tapi tele sna video ba ikaman ngesni ada mi yo pisata siteng kala tawang sna video ba nanti osisni tawang hoy biang tu channel lo oh vlog lo dekur ku blai i radang hoy biang tu channel i di kersan jong pi le em lang ge wi vlog kan ta shu la kini ki jingkali jong pi na sim na siang ya habat ki jingkali ki dan buram ki jong pi ingin saya kedua ke wepat vlog jingkali video jingkali yo shin stiao sin sa jen yang singa blemo mungkin ke video sa komen box kada pi kwa man kali komen sengin yo cepat pak next episode Q&A kamu question and answer nan cepat po kada ko video tengin ikut kan video ne ingin saya kendo bless you bang if you borrow one page video bye Bye bye.